Ob predstavitvi novega Defenderja so se mnogi zmrdovali, češ da to ni več dobri, stari in predvsem zmogljiv Defender. Vprašanje je na mestu. Je ta Defender res še toliko zmogljiv kot njegov predhodnik? Particularly this car. It had to be the best Land Rover off-road and of course it had to be better than its predecessor. So the fundamentals of the car have to be right. You start with a really rigid body. So we've chosen an aluminium monocoque construction but made it very strong, and it's typically 3 times stronger, 3 times more rigid than a typical body and frame car. And starting from that fundamental, we've got the hardware, critical hardware of the right length of links to give our 500 millimeters of cross-axle articulation over the more technical off-road conditions. And on top of that, with air suspension, we can lift the car up to 290 millimeters clearance from the off-road surface. And then if the car grounds out, the car allows you to get another 75 millimeters of height with the air suspension. But I think where we probably excel most in relationship to the competition is our in-house team that develops the software and the calibration. Zdaj, ko vemo, da je tudi Defender v novi podobi sposoben premagovanja takega terena, ki ga človek peš težko, pa je čas, da pogledamo še na drugo stran, k njegovemu udobju. Novi Defender ponuja vse tisto, kar mora ponujati novodobni avtomobil. Udobje na cesti, povezljivost in številne motorje. Tu ima kupec res veliko izbiro. Na eni strani bencinski motorji, na drugi dizelski. Angleži so šli še korak dlje in zdaj je mogoče izbrati tudi priključnega hibrida in pa zmogljivi 8-valjni bencinski motor. Ta vozniku ponuja kar 386 kW. Že omenjeni priključno hibridni motor pa je po eni strani celo drugi najmočnejši v celotni ponudbi, po drugi strani pa je lahko tudi najbolj varčen in čist, saj lahko zgolj na elektriko prevozi dobrih 40 km. V seštevku 100 prevoženih kilometrov pa poraba goriva tako znaša le nekaj več kot 3 litre. Ob vsem naštetem in preizkušanem je na dlani samo en odgovor. Novi Defender je ne glede na pogonski sklop še vedno eden najboljših hribolazcev, če si tega kupec, ki bo zanj odštel od 50 pa do 150 tisoč evrov, sploh res želi.